Immert de Leathcheannais bheith na hÉireann na bliana scata. Bhí ann breisdí ag Tyrone tacht slán an gaiideann le deireadh Leathcheannais uile agus na bouthí Leathcheannais bhaint amach don trío huair i gceir bliana. Bhí 8 gúlíní ar Ciarraí ag Corcaigh i gréibh na món ar bhuaigh fearnaíochta garthú créimhas a chéile. Chá ar núntach céimhach sa Leathcheannais orthaigh an Dalata Hotel Group. Bhí Brian Tyres ag Stephen McKay go Leathcheannais an ceann seo. Michael Tansley Martian. Chuman Austin de Stack. Takamach an Taibhsa an Bautasa. Northern Sun le Eddie Healy agus an Bishopach get Donna Sullivan atá gimmert go díal ar fad Liam Evans ón gíl sa Cluiche agus sé Kerry atá treis an hit scór a gháilt do Ciarraí. Tomás Kennedy Leathcheannais gon an aríide go dtí seo a dul de Ciarraí é siúd a thuútaisteach san immert an áda leo bert do Ciarraí teach slachar a chéile agus an Bishoptócan sa a gé Sheehy. An módíirech a gé Tyrone chomma. Búta go maiste go ríis an sa McCullough lethólach a gé. Ó beaglaí mátá a Peile sé góramach McCullough do raibh sé las mohan son tugadh an pasta agus á dófar brataiste. Mitchin Writer of the Nengdach Fáilíoch nar Leanadar isteach Collins. Well, bhí sé ina híigh sa fóca, but Tyrone ar an bhreithonsí inis. Se agus bhfuil díirigh gáardach Liam Massey. Nes tá pasáiltaisteach os cinnal an chosaint agus tá seantar chóil agus fachtaige ór Macalhone díra chun kick-amach. Se kick-amach fada an neachigh thar an brú a bhí Ciarraí peocha suas ag Liam Massey agus nar a furón Macalhone an líthúid bhí gach duine go tuairim go gréich nóg sé san angach agus cadé mar críoch ag an bhar ógó Luchprocuraí. Donna O'Sullivan agus tá Paddy Lane bucha amach acu agus rud a rágan breis sé Kennedy an taing a bhain hasalín istig. Idir an Darling Healy inis blocáilta go díala de bhí ar hÉireann bhfuil Cillian Denny tuis seileh a bhuachtaint agus tá pointe eile fachtaige Denny. An chaid gafa an áde sna spéran san agus an brise fachtan sa ag Conan Devlin agus tá siúl ceart fé gháilisteach tá an pas tóistin bouta sa críochtathe gan tála ar fad an san a bin Noah Grimes. Noah Grimes cínse a bhrian ar a chus clé agus cuachta is seach cool an a hangi gun sin. Argur seo casan si a rás ar chus clé agus tóiste aige. Bhí sin míúlteach ar fad, but a rís tháinig sin kick-amach bhrú Ciarraí suas agus an ceann fada thu sé thar an press agus bhí Ciarraí lóchaileach. Ní féidir an áile Harrington sa Ben Murphy agus tá Collins taobh má thugann sin pass. Bhí sé ceartagán pass a níos túisceach tá Collins agus tá cool bhfuil trí cídéireachtaí. A bheicfá a le héad in an áit. Ben Murphy. Níl an seansleit go fóin. O'Sullivan a slachtú, Lane a críochtú, Jenny Painton godó, ach bhí an cool an féirí. Muo agus an lús a chláileach sé le beor TG Cahir is tríhe dé híine sa chúin. Council again Matthew Quinn isteach sa chúine, mar a bhfuil McCullough. Ian ó beaglaí fós a clí le siúd. Cus céim Ananias Stevenson agus Peinte áling ar fad a get Eoghain Macalhone. Paddy Lane, ní go sin dá féinte, ach tá deisian sa fós, Ronan Carroll agus ceann an áir a get Ronan tá hit scór fachtaige Eoghain seisteach. Ó sa chóir sonamach. Steach a ríist agus tá nuair dianta get Ben Murphy is about to sa. Sorry get Mardour. Ach tá sé fós ann. A ríist an Mardour. Tá Peinte fachtaige Ciarraí. Carcanúir get Daniel Kirby. Ach Conan McGarvey, David. Fuinne fós na cosa ige Keelan Donnelly. Macalhone. Vadnís ciúne sa tarna le. Ach tá na cosantóirí fós árá aige agus dolisteach a drón chúil. Well, íocht ar féinte le na gharn an bhráig an bouta sa an tlí molig ar hespát sa híreoin. Lair bheag secondí fácathe ige Ciarraí ní na méidsin hénig a cá agus a ríis tá búirte get tíreoin
Kerry, Leathcheannais the FIFA and Trussa. That Kerry team's a very good team now. We came up against them last year and probably want to get one back on us this year, but the performance we put in the day was very good and we saw it out to the end. So look, our defenders are class. Like if you're beat by a man, there's someone in to help you all the time. You've Callum Daly coming in, doubling up, so it takes that to get through these games. A lot of credit must go to our fellas out of the way. They've stuck in this year and they work so hard and just want to improve all the time. And you know, any day getting all-Ireland semi-final, it's not going to be a cakewalk. You have to earn your corn until getting into the final. So we're delighted with the lads today. Yep, bye.